Qui est donc les États-Unis. Ah ouais, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est parti, Marc Noir. Ben, il est de Salvador Wong Joshua. Il n'y a pas de souci. Pas de de distance. Droite mieux. Chercher des appuis. Avec deux poids à la tête. Ouverture. Il a bien travaillé. Les appuis. Et voilà. Maintenant, il sol. Qui est bloqué. Ah, il travaille. Milieu distance. Voilà. Il n'est pas très. Mais on pas sent juste à trouver la boxe anglaise. À ses parents qui sont touchés par cet accident à Saint-Anne. On l'a vu avec Diffé et bon, voilà. Il y a 2 millions d'anglais. So my goal, if I somebody like him that's small, is to put the pressure and cut off his distance, make him harm him, and make him fight my fight. And you're dealing pretty well. You came into this fight very ready, and that was your main goal to go this way and no other way. Yes, that was my main goal. I trained for this fight for 3 months, and my goal was to make my pro debut and come out Taekwondo, and then put on a statement to let everybody know that I'm here. I'm ready to start taking victories, and eventually I'm going to get that belt. That belt will be around my waist. I promise you guys that. I will take that belt.